July ni som pakua in rin ni kan lo thleng ve le ta tuntuma hian khovel thuthar langsar te kan han lor le don ania tunlai chuwi wan thalo khop maya ithlak tak tak ma kan min han like sak ve le liam te u khai o Israel lam kan han shoot le phot dona tunlai hi Israel an boy hle maya Gaza in beina halakal ringa Hamas ten na in ka hai nei tur malak na an kalpui mek lai hianin harsat na emo oma in ka hai thutlung ruam man na siam katarina ruam man na asiam chu bo chia anin pu ton ve ani mek mai tuti lai chuanin Syria lama boina thar halo chuak le a tuna Israel le Syria an han in dole rep maya hei hi achan bera chu Syria chim lama hianin Golan Heights mi cheng Druze mi puite chu tiang Druze mi pui chu Syria chim lama hin tam takanom boka chung mi puite chu Israel chuan hum himatiama atiama ngein tuna hianin Druze mi pui hum him turin le an hum him na atanin Syria chim lama hianin Israel chuan be pui thlakani helaya hian tol chung inti boina tol chung boina athlenga Druze mi pui te chu ti du da an to kani an tuar ni tin Israel chuan July mun chu Israel chuan a thian fai ni bera tu teng chuanin boina hi an nei chho meka maro chu US khanin Syria hi rampa nga yangan puang chhota ni kha helpol roi tu al sara kha tuna hian Syrian interim government roi tu hani meka helpola US khan an puang thina maro chu Donald Trump hian helpol ani na tang khan an thai chia a helpol anga puana ni talova hi wang hian sarkar pangai anga entum na hi halian chhota hle ani kha tutiang thila thlen mek lai hianin Israel US thian tha le Syria chu tuna hian buina nain anom ta mek ania maro chu US hian Israel chu insum turin na du'a ahmalak na te cholsan turin an du'a chuti lai chuanin Israel le Syria po chu in ka hai nei pui han ni vele ta mek ani chutiang vel te noi chu ania chutiang thil a thlen lai tho chuanin Yemen Houthi lam hianin Israel an run beile ta bur mai hei hi central Israel lama thil thlengania Jerusalem area te warning siren ti ri kani nizan lama thil thleng kha nia Yemen Houthi helte hian Israel rama ballistic missile an kap lut le a ama ero chu an ballistic missile te hian poi an khoi ma in Israel air defense ten an lo dang he poi khoi na hian Israel a chiat na lian a thlen lova thile hlia memo report engma ala lovani central Israel ate Jerusalem ate he thil thlenga wang hian in ral kheldar ti ri kani hemi nu hian Iran thlop Houthi te chuan thu chhuah siam ngalin missile ka hi an ti ani thu an puanga Ben Gurion Airport an bei thu an soi Houthi te hian kumsang ni somni pathum November thla khan Israel sumdong long te an bei tran ani kha Gaza a Palestinian te thlop na atan an che ni in an in soi fowa Gaza indona ashua nu lokhan Houthi te hian che tan la ve tran ani Khovela oile bungrua thon chuana mun kaltlang na mun tuipui poimo tak mai tuipui kong poimo tak Red Sea te Gulf of Aden Sulaya longkal sumdong longkal te kha Houthi te hian an bei fo ani kha abikin Israel longte an bei nia anin soilai hian Khovel sarkar dang longte company dang longte pon bei tel fo bokani hein beiton na hian Israel chuanin Houthi mun ma engmazat an bei let to a an longchol mun poimo tak tak teras isa te hodeida longchol mun te po Israel hian an chua sam sak chiam to boka US hian Houthi mun ma chu B2 bomber magin an lo chua sam chiam to a France UK te pon Houthi te po hian lo bei ve to bokani mara chu tuna hianin Houthi le US hian inram nan nei wangin an in khoiton talova Israel hian tuna hian amal bei mekani Syria lama khan an lut le lokila Turkey US ambassador Tom Barak chuan Israel le Syria chuan in ka hayan remti thu apuang nimin khan Israel chuan Damascus a thlona magin bei pui thlakna kalpui le a chuti rualin Syria chim lama sarkar sipai mun te po akap nia soi hani July muna sarkar sipai omte inhnuk doktur hian Israel chuan a phuta Israel chuan Syrian Rus te Lebanon le Israel a namtlem zok minority te chu ahum him zeldon ni in apuang ani Syria tan special envoy na thok Barak chuan exa posin Prime Minister Benjamin Netanyahu le
Syria President Ahmed al-Shara te chuan US Secretary of State Marco Rubio puina in inka haina yan remti ni inaziaka Turkey Jordan le ramthen omte pon he inka hai hi an support nia soi ani Druze Bedouin le Sunni Muslim te jutuna hianin anral thuam te da bawa in beina titop turin kan du ani Syrian ni na thar hnuaya hianin pum khatin chutiang chuanin Syria sarkar tan Syria ramtana banpoimo takni turin kan som cheuni ti in barak chuan in ka hai chungchanga puana hiana soitel bokani hetila hian Gaza lama po thom thangwa maktak tak hriat turala omrenga mani khanin Gaza a Christian biakin Catholic biakin pakhat chu bei ania Israel khana beya khata khan mi pathum an thi ani khathil thlenga wang khanin Israel chuan thupa hachoya tumreng wanga bayani lo thu katiang khan Israel khan thupa choi to bokatin Israel atangin Christian leader pakhat chu helai mun Gaza Israelin Catholic biakena bei en fia turle thilamdan zirchiang tur hian alut to boknia soi ani heti lai hian Gaza a chomdol na mun bula thina danga thengle ta Mossad Houthi Witkoff chuan Gaza an mi te sun chuadan tur chungchanga meeting anei puibok Gaza Hamas and Call Civil Defense Agency chuan Israel enclave form chunga thlona manga be pui thlakna firfiak senior operative abei thu puanga maro chu chuti lai chuan in Gaza Humanitarian Foundation inan and call eitur sem chuan mun distribution site a tranpuina rondil tu Palestinian som nimin khan an thile to nia puanani Civil Defense thupuang tu Mahmoud Basal chuan Israelina be pui thlakna hian Gaza chimlam ma Rafah khopuya te chimthanglam Al-Sakos area te US Aid Center bula chunga te chuan mi pakuan thia Gaza Strip media te chuan hethil thlenga hian mi thanem takan hliam ni in an soi ve bokani Basal chuan Gaza khopui khothanglam ne Jerim corridor bula tanpuina semna mun bula civil mi an pungkhoma Israel chuan silain metpuaka hi wang hianin mi pakhat heta hian a thiboka mi pariatan hliam ni in thu chua an siambok arhan pain al wada hospital chuan thu chua siamin Central Gaza na Jerim corridor distribution center ra silai me pu awangin mipali an hliam ni in a soi ve bokani Israel le US ina an thlop GHF Gaza Humanitarian Foundation hian mei thlatoplam khan Israel in Gaza a thlathum don lai tanpuina adan hnuwa khanin tanpuina semin ma han da chhun zoma chuta chon be pui thlakna tharkal puini Gaza Strip mun za somsari panga chu thunun Israel khana tum chhun zom ta ni kha GHF and UN le 8 organization dangte Seychelles na sa taktuna hian an tok meka 8 group ni in maro chu an hmalak dan hi himlo hle nia soi hello ni toni Gaza mi puite mammo an phuru khlei theilo ni in Seychelles na po ve bok heti lai hian IDF le sinbet te chuan nimin khan October ni sare Israel be pui thlakna in nam hnoi Hamas Daras Tufa Battalion Commander Mohammed Gassin anti chu athi ni nan puanga Gaza City marlam Daras le Tufa venga be puan thlakna hepa hi athi ni apuanani IDF chuan indovung wanglai khan Gassin hian Israel laka be pui thlakna tam takalo huai hottoa chutiang chuan in Israel hian an lo chui toa tuna athina mun be pui thlakna hi Israeli Air Force ten an kalpui ani thu chu ran siamin IDF le sinbet te chuan karmasa khan be pui thlakna kalpui chiamania Gaza khotlanglam Hamas General Security Apparatus Houthi Barham Sahim chu alo thi to boka Gaza marlama Hamas Emergency Committee Houthi Hasim Sarsor tele Hamas Legal Bureau Houthi Group Legislative Council member Faraz al-Awol tepo thizinga hian an lotel to ani heti lai hianin Sahim le Sarsor te hi Gaza mi pui laga Gaza a Hamas ven himna lam kengko tu rorel na lama malak na inrol an ni boka Hamas sipai pole firfiak te an pui bok nia soi hani IDF le sinbet te chuan Israeli airstrike a Palestinian Islamic Jihad operative lartak Raid Khalid Hassan Jabin chu tun cholnikal ta khan lo thi to ti an puang boka Israel sipai te chuan West Bank atanga firfiak be pui thlakna an kalpuina chumi lo beile tu Hamas a firfiak pol
lo pui tu ni in hepa hi an pu bawk ani Kargal ta chung khan Gaza Strip a thlona hmanga bei pui thlak na an thlak dan footage Israel chuan an ti chuaka IDF chuan target zatel te meu mai kar khat chungin fighter jet helicopter le drone mangin an kalpuya heng zinga hian operative te sel te ral thuam da khom na hmun te booby trap te anti tank le sniper post te Israel indo thlona helicopter le drone te hian an suwa sam ani o heti lai hian in tun lai chu Donald Trump le NATO ina Russia Ukraine indona chungchanga Russia pui thin tu le Russia sum don na kalpui thin tu Russia oil le gas le thin tu ramte Hrek tumin man la chawmup mupania tin ama nge Russia po hi tuna hianin Hrek tran ani Hrek ani thu puan ani tran taboka chutiang ani chuanin direct in India emo China emo Brazil emo EU hian Hrek lo ma se Russian oil sector te energy sector te chutiang an Hrek ani chuanin Russia a sum don na kalpui tu tam tak hian an tuar angai ve don thauti na hani bermai European Union chuanin Russian energy sector chu tuna hianin an sanction chho ni in an soya Gujarat refinery oil tin zone ranin hei hi an kalpui ni in an soi European Union chuan Gujarat Narayan Energy Limited ta refinery chu tuna hian an Hreka hei hi Russian energy sector target Hrekna package thar puan ani nuani he thui US Congress in Russian crude oil leite Hrekna atan Hrekna khawzok siam asui nuania India China Brazil te chu US lawmaker te chuan nataka hrem an tum mani kha EU Hrekna thar hian oil price cap ti hniam a huam tel dona antirnan G7 group of country economy mason sok tangrual te chuan shipping le insurance manga Russian oil man ti tautu barrel khata dollar somruka tangin barrel khata dollar somli pasari point parukati hniam antuma sangsona hianin EU rampuma Russian crude oil atanga siam refined petroleum product laglu khapna te Russia le Germany thunjom tu natural gas pipeline Nord Stream 1 le 2 te chu full transaction khapna siamani bokani avoi khatna tan flag registry India rama Rosneft refinery lian ber tuna hianin kantin zone tani ti in iwa diploma thotu kaja kalas chuan eksa aposa 18 sanction pakai sa thilang sar tak tak ti han en thok thok tiang Russian state oil farm Rosneft hian Naraya Energy refinery ai hi mandeu chuan SR Oil Limited ti a soi thinani chu 49.13% stake anaya Vadinar Gujarat om hania abak chu SPV Kesani Enterprises Company Limited tele mimal investor te ta an ni thung refinery hi India rama alien ber panhina nia nikhata barrel nuaili andek chuaka India rampuma petrol pump sangruk zathum chuang an enkol bokani company hian Reliance Industry Limited nen an stake khral chungchanga inbiak remna an nei bokani sangson tina hian Russian indona kalpui theina ti chaklo na tur ania thu chua chu achiang hle Europe chuanin Ukraine thlopna hianin anung tol don lo ti in Mr. Kaja Kalas chuan thu chua siamina soi EU thu chuangin refinery a hianin full-fledged sanction travel ban te assets te freights te resource pek chua khapte chu tiang zongzong chu tel dona package thar hian mimal som pali le company angchi Paul somli pakhat Hrek na te asiam dona EU listed entity zongzong chu sangni zanga chuangan tling to ani Russia ina shadow fleet anti long Hrek na pek emo Hrek na bungro hral chu emo chu tianga Hrek na chu chakzo ka kalpui ani chhota ani tuna chuan longza panga dang European Union longchol munalu khapna tiang chuan kalpui ani taboka tuipui lama service rang ranga po khapna kalpui tan ani bok hei hian listed vessels zongzong chu an khap zongzong chu zali somli pali long hi tuna hianin khapna hnoyan omta a shadow fleet vessels captain le ming tarlando international flag registry operator pakhat po list zinga hian an tel bokani banking chungchanga hian Hrek na thar puan ani boka bank Hrek na pek zat chu tuna hian apung chho zel Russian bank somli panga te pon tela total transaction ban po atel don ani
UK chuan heti lai hianin Russia Shipa Intelligence Unit GRU Unit Pathum le Unit Intelligence Officer som pariat taming Hrek na asiam chu Friday khana puanga hei hi kumtam tak chunga cyber activity thalo tak campaign an chun jom zel wang ni in UK chuan a soini otun a hianin European Union chuanin Hrek na an kal chho pui tran ania hei hi India po hian engtin tak nge ator chawang ti te po chungai tu na lian tak ani chhota me ka ni India rama oil thitfim na lian ber pan hi na chuan tu na hianin abik taka beina atok chhota mek bokania engpo ni se thil thleng te kan thlir zelang engtin nge India hian reek don ti te ayana zokin EU nei to hian ron cha chhozel turangai ani boka chuti lai chuan thil pakhat ni chin khanin news kan en kolna khan kan hmude uzoka Russia China India te khatiang khanin an thok dun chhole don nia soi ania India le China po hiram ria inti buain in muthiam lo reng ma sela Russia chungchanga hi chuanin an tho dun hi ngai ve bok ti kha kan hria da tho ome sumdon na lama tho dun na khatiang khan chakzo ka khotlang ho nor tur atang rual turin rohman an siam chhole mup nia soi ani bokani ole engponi se khati jina khan han du tok le phot mai te ang soi tur le puan tur tam tak oma kan puang seng ri lo ni phot mai te se khovel thu thar berber indona thu thar te international news politics ngainom tak te he channel a hian in ti chu a thin ania in longa chang vezel don nia